Assalamu alaikum hurmatly YouTube görüşler. Bugün 3. dekabr 2023 yıl Sokuluk rayonu Sokuluk mal bazarındayız. Bu echkilerden başlap qancha ekan? 16. Süt echkiler mi? 16. Narxlash mı to'qolda? Olası 10 bin, bunisi 5 bin. Narxisi 10, bunisi 5 ha. Yaxshi. 16 2 echki. Tak, mal bazarına girdik. Echki qancha oldu ekan? 6,5 6,5. aldım. Qo'ychi. Qancha oldu? 15 bin. 6. Alındı? Yok. Qancha so'raysiz? Meranos. Suratı mı? 20 da. Bunda mı? Çok aldım. Suratı Urg'achi, qo'zi. Qo'chqor 20 bin. Cho'ng. Tak. Bozartagam. Bozorga kiramiz ham. Tığılış. Tak. Qo'lidan so'ra qanchaga muqay? 20 suratı. 20 bin. Bular qo'chqor bu. Qanchadan? 15 dan. Nerede soygun? Sega başını alıp kalıyorsun. Qancha so'raysiz? 7. 7. Ne koygun ne o beri? Qo'zlar qancha? 11. 11 dan. Assalomu alaykum. Tak, bunaqa echkilar, süt echkilar ekan. Bular qanchadan? 30 25. Qaysi 30? Bul 30 mi? Bular ham qanchani tug'di? Yosh qanday bo'lib qoldi? 2'de 3'tü. Qancha süt var? 2,5 litr 1 sutkada. Yaxshi. Uloqlari bormi, yo'qmi? Uloqlari da var ekan. Tak, nomer aytib ketingiz. Nomer 0501 06 33. Qayerda turadi? Soqluq. 50 boshqa chayim bor deydilar. Do'stlar, chalasizlar. Qancha ekan shaf? 14 oldum. 14 tane. Qancha tishlar bor? 4 tish, 2 tish, 4 tish. 14 bin. Tak. Qancha so'raysiz? 10'dan suratı. 10. Bo'lchi. 9'ga beremem. Bu 9 verelim. Erkek urgaç. Urgaçı. 9'a verelim de tek Meranos kozlar. 5 milyon. Meranos. Aksakal qanchadan oldu bular? 8 milyon 500. Satam. 8 milyon 500. Qanchadan kozlar? 5,5. 5500 lira. Kozlar. Çarba koyulurdu, kozları tarttık hem ayakta 50 tecek öttük hem. 50 tulacakta ne var egen. Çekleyen tartıp öttük. Bunlar koçkarlar. Assalamu alaikum. Urgaçlar da var egen ha. Qanchadan bular? 45 milyon egen bu. Araşanda. 45 telefonda silahşat. Müşahede etmeyi. Şon koçkarlar. Var qanchadan eken? Yasmaka. Kaçıran da tutma. Qanchadan sıradası var? Bu 16'dan beri otamdı. 16 milyon. Tişleri qanday? 4 tish, 6 tish. 4 tish, 6 tishler, 16 milyon. Qo'chqor qancha so'raysiz bu? 100 bin otam. 100 milyon. Qancha tish? 4 tish. 4 tish. Yaxshi. 100 ming so'm. Mana aka. Yelitalar qanchadan ekan? Afganlar 50 de. Afganlar 50. Ek tishlarda 4 tish. 4 tish. Bunda Afgan mı? Yo bu. Afgan tishine o'xshab etgan bu. Quyruğu Arashan. Bu qancha? 150. 150.
Bular 50. Жақсы. 150. Bazar alamı. Ha bularça. Buların ne yesi жоқ екен. Чоң қошқарлар. Байга қанша? 80 mi? Boğaz koy. Tek. Үйде дағы бар дейтін, чоң-чоңдары. Қаншадан да бар, қаншаға чейін? 80 мыңда. Линиялары менен mi? Линия? Линия корабля. Линия корабля. Қақта тұрады? Совхоз Фрунзеде. Объезднойда. Жақсы. Ага. Заречный 16. Заречный 16'da еді. Қанша екен ол қара? Черный бриллиант. Қозу. Қозу? 50 мың. Оқо, мына машинаға 50 мың. Так, бұл шоколадный ше? Бұл да ел. Бұл да қозу. Жақшы, базар ба берді берлік бұларға. Бері отат. Бері отат? Қанша олат әм? Кемі бар да? Оның өз 70 от. Оны қош. Мен 2 отат. 70 деп бе? Өзбекстанға? Жақшы. Номер қалдырып кетіңіз? 05 мен 0500 82 82 11 11 22. Так, тишini көріп қояйық. Тишini жуды екен деп қояйық. Жаңыз. Жақсы сатыңыз. Так, олар ұрғашы қозылу қойлы. Ассалаумағалейкум. Қанша сұрайсыз ба? 100. Үшінші қозушы. 92 екен. Бұл қанша түш ма? 3 жас. Олар тоқты қой дейм, а? Қозылар. Қозылар. Бұлар қаншадан дедіңіз әм? 100'dan сұраттанда тұрғой. 100. Круговой. Так, сода олат отыр, мешайт етпей, номер айтып кетіңіз. 0504 94 22 57. Достар шаластар. Сода қылсын, мешайт етпей. Так, қочқор. Елетнелер. Тағы өтіп кетеміз. Так, шындай бағалар достар. Көкөстері лайкты бағастар. Қанша екен бұл теке? 8 мың. Ютубқа қошқор қанша бұл? 20-дан? Мүйізді қошқор. Ганск. 10 мыңнан қошса Қайсы кетті? Қанша болды? 22. Екі түшкі дейм, а? Қозу. Тұра кезде бер. Екі ауылдансы бер. Ауылдансы бер. Сода қол отады. Видео тұрсам жаман көреді. Өтіп келейік. Биталдар қанша екен? Sen gözür? Kança? 15 lira. 15 mi? Tek ya? Bit aldık böyle. 2,5 lira sen. 2,5 lira. 15 mi? Bu kança oldu? 8'dan. 8,5. 8,5. Tak, kozular. Kozular kança? 7'den. Şimdi bak kıyımda kaltırlar. Bak kötülük kap. Şunday boğalar.